Partner mikrokreditna fondacija je kroz aktivnosti mikrokreditiranja u proteklih 20 godina plasirala preko 115.000 kredita upravo mladim ljudima za finansiranje poduzetničkih ideja, ali i finansiranje drugih ideja koji su vezane za poboljšanje uslova stanovanja i kvalitete života. Učešćem u kampanji Budi junak svoje zajednice, partner želi prije svega da podrži poduzetničke ideje mladih i želi na neki način da da svoj doprinos mladim ljudima da se odluče kroz ovakve i slične projekte ostati u Bosni i Hercegovini kako bi bili prepoznati kao jedan od najjačih razvojnih potencijala u svojim lokalnim zajednicama. Poruka mladim junacima i junakinjama je prije svega da se kontinuirano edukuju i usavršavaju i da pokušaju kroz poduzetničke projekte iskoristiti sve prilike koje im se pružaju. Nikada ne trebaju odustati od svojih snova i trebaju uvijek raditi na tome da svoje snove i ideje pretvore u stvarnost.